namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Hallelujah. Channel. Yeah, namt of course ita hi vulavula hi Boy Sevenza loyi nga ta hi linka vele na kokwani Chauke. Yeah, of course ita hi tlhela n'wi linka na manager Philani hi boya ku yi referensa because mhaka ya ku yi le ku tikeni swinene. Video already of course mi nga mi xoni hi veke rini a kha a zama kha kombela ku rivaleriwa eka vanhu hinkwavo lava nga va dyohela Boy Sevenza laha mi nga mi yi voneni and stuff like that, mara leyi nga trenda ngopfu vhele laha lelo kha zama ku kombela ku rivaleriwa to Agiyazo update hi za yi twa kahle ka site leriya, mara swikombiso no hey ku na tinkambi a ti ready vo yinhla kwalaha to yima la siku na nkarhi. Hayi kokwani Chauke yi na response wo ni yi vekela hi n'wexe mi twa kwala ni ta hi khivela ku ya mahlweni. Let's go. Na ta kombanyana vanhu humelela ka kokwani Fonyonyo ku va kota ku va va na mabulo swi na nkoka. Mi ni tsakisa ngopfu vanhu va ka Gaza, mi tinta tinyoxi mi tlhela mi jika mi tsutsuma mbiya mi ku ta ku sorry. Ni vulavulini ka live loko mo tsundzuka guys, ni ku mina loko munhu a endla xilo hi mavomu ni karhi ni ringeta ku kombisa ku guys leswi mi swi endlaka hi swona, mi nga ni rhuketeli ni nga mi dyohelangi. Na loko ni vulavurini ni ku na hambi loko ku ri ku Xikwembu xo langusisa xi kuma ku ni nga ri wrong ni ri innocent, i nga rivali xi nga vuya ka wena hi ndlela ya wrong. Ni vurini ni ku humani aka kokwani Chauke, sorry ni hava mina ni hava. Ni vurini ku loko no za ni nyenyetseka ni khoma gere, sorry ni ta va na ha ri hava ni endla leswi ni swi lavaka hi nkarhi wa mina and a ni stopiwi leswi ni swi endlaka. Ku hava na n'we nga ta pfuka ni stopini leswi ni lavaka ku swi endla kumbe leswi ni nga ku swi endleni kumbe leswi ni lavaka ku swi endla. So ni hava sorry, loko a ri ku ni tweni wa jaha kokwani Chauke va hava sorry ni hava. Mi tsandzeka ku tshama na hosi Yesu va n'wina mi sungula ku n'wi yekutela la misaveni, ni tshama ni kha ni dyondzisa mi twa nga a ni tlharihangi n'wina tintlhari mi ni rhuketela hi ku rhandza mi dlaya hi ku rhandza. Tintlhari a ti vi tintlhari, swiphuva swi va swiphuva, ene le Bibeleni a ku ri na tintlhari ku va na swiphuva. Se tintlhari ta le vuxeni hi toho ti hanyaku kahle, swiphuva hi hanya hi khonyanini hi ku chava tintlhari. Se tintlhari a ti continue, swiphuva siku rin'wana swi ta tlhariha. I nkarhi wa ku swiphuva swi pfuka swi tiyimela. Ni tsarini meseji ni ku i nkarhi wa kokwani Chauke va tiyimela. Loko n'wina mi swi tiva mi hlaya swilo swa mina ka Facebook ni ku now is the time, and na nkarhi i nkarhi n'wana mani. I nga ni rhuketela lembe hinkwaro mara siku ri rin'we swi ta ni nghena mbilwini, ene loko xilo xi ni nghena mbilwini ni hava sorry loko ni ri kokwani Chauke. Me sorry ni hava, tlhelela ka life ya ni rhuketela leswi a wu rhuketerisa hi swona na me ni ta vona ku ni ta swi endlisa ku yini ku ni tikuma ni ri right evuton'wini bya mina. A ni chuhangi ene a ni chavi nchumu hi ku a ni sukeli vanhu, ni tshama ni ri free. Ni hava sorry, ni hava sorry. Ni foneliwe hi vanhu va ku tala va ku n'wi rivaleli wena. Loko wena i nga ta ni fonela i ku n'wi rivaleli, ni ta ku byela nhlamba yin'wana vuton'wini bya wa u tshame yi twa. Loko a karhi a ni rhuketela a mi karhi mi tsaka mi hlekelela mi swi hundzula joke ni hundzuka yi phukupuku atikweni. Namuntlha mi tsakisa hi leswi a karhi a swi endla ni hundzula hlekisi. Namuntlha ku tse ku fona n'we hi tichomi ta koho mi ku n'wi rivaleli a na nkarhi wo rivalela mina ku rivalela Xikwembu misaveni. Ni hava mbilu yo rivalela loko okay. Makona hi ku hi landzelerisa yena example ya laveka Boy Sevenza. Hambo tshama yana n'hweti nyana police station i khale ku vulavutisa kha a dela apologize, so va hi nga ri sure ku xana swi va swi herile or kanjhani. Yona kokwani Chauke yi hlasela ku laha swi va swi ri wrong, swa tibifi swona basi swo yi fike accuse munhu ku i dlaye munhu and a ha ku loveriwe ku vanhu va hambana. Yona yi tikomba yi na mbilu ya kahle kokwani Fonyonyo loko ni swi landzelerisini because loko ko va mina mhani tshembi va swi ta swi fanile a mani n'wi kumele vanhu va n'wi namula mina I'm not going to lie. Loko ku ri sayiti ra mina a kha ni accuse hi ndlela leyi na ha ku loveli n'wana o ta bongo Boy Sevenza yo twela tweriwa misolo ma kha ma yisa ta mara bongo. Loko mi ku mina mali fa mi ya xa swidloko swa iPhone n'wina swa bush sweswi wena u nga teki n'wana loyi a ku ka Gaza hi ta ku tshika hina hi ta ku byela leswi hi ta ku byela swona. Chauke u yi onheli ngopfu n'wana luya wena
a wu nga ta endla birthday yin'wana luya kumbe a va nga ta endla party yin'wana luya u ku hina hi ta ku tshika hina ha vulavula hi ta ku byela famba byela ya wena sweswi yi byela loya ya wena loko loya ya wena u yi byela ya wena u ku boy Sevenza u ri n'wana ni n'wi yisi kwihi u ya byela mchuchisi wa kwala Giyani u n'wi byele ku n'wana n'wi yisi kwihi wena but community na power ngopfu community wa swi tiva community na power ngopfu community na power ya swi kota ku hisa jele community na power ngopfu a swi vuli ku nawu le ka maphorisa ntsene buti ka ku loko u endli party so hi n'wana hi ku tshika hi ku ta ya hosta life ya wena na Bennett u na yini Bennett Yeah, and stuff like that. So okay, and this is very accuse la ko no la veko va ile ngo mara kuna section to tarashina kai accuse ko I dai ngwana and stuff like that, and it high challenges you can ye ko ran ko andani re na section le hata le ngo de ta ko komisa ta mara to ai ka lawyer and ai a jail. So you need to case for win and the say boy Sevenza mun lo sanga ko relane ko ile ko kombele ko rivaleriwa a ka har maka yo ile ko kombele ko rivaleriwa swinene ta tlhela nderisa na update wa kombela ku rivaleriwa demand apart from the previous videos ni nga mu kombisa but I continue ko kan phone yala eta ke ya amahlweni heleswo ku rivalele enga ntambeli ana nkarhi wo rivalela mina ku rivalela xikwembu misaveni ni hava mbili yo rivalela loko munhu a ni sungula ku ri ku ni nga n'wi joyelangi a nga ni sungulangi siku rin'we ni ringetile ku kombisa ku guys a ni lava ta holova na munhu a ku i nga ni chaviseti munhu a ku nga ni chaviseti a ni chavi munhu ntimiyelela ni just continue na mina u ta va nkawo nkarhi lowu ni nga ta pay back ku hava nchumu lowu i nga ta wu endla emisaveni n'wana mhani u nga ku tiseli leswi nga swi rimi i nge rimi mavele n'wana mhani ku huma mihlata i nge rimi fava ku huma swa kahle leswi i swi applya ku swo biha n'wana mhani swi ta ku landzela loko u applya leswinene evuton'wini swi ta ku landzela me ni bomba hi leswi n'wana mhani mani ni mikomba switsongo ni bomba hi leswi ni nga ku swi endleni ma vona leswi me ni bomba hi property business i nge ni twi ni karhi ni rhuketela munhu hi ku a ni a swi ni ngheniseli nchumu ni bomba hi leswi mina ni bomba hi ku kule ku tirhweni wa vona chisa nyama hi leyi u nga ri khale ni ta vulavula and stuff like that ko actually swi ta swi vona nkarhi wun'wana loko se swi helerile ni hetela beef kokwa Chauke ne kokwa Chauke I munhu un'wana wa simple too much vo tala ka gaza mina vula ku antlhari hangi tanihi mhaka ku va ni mikomba rirhandzu vo tala mina vulavula leswi mi swi tsakelaka vo tala va ni teki nga ri ni munhu nyana un'wana wa useless a ni tshembi kona munhu wa useless wo ndla swilo leswi nga ku endlekeni ka gaza a ni tshembi ko ho va ku n'wina munhu loko a mi lunghela mi n'wi teki nga ri dzanu ra xota mi rhandza munhu luwa wa ku hanya swilo swa ku i nga ku khola ni u kuma ndleleni ni ku hundza i nga ri na mfundhisi luwa wa xikhale lowu ni mi komba rhandzu mi twa i nga ku a yi tlharihangi guys ni hava sorry aka leswi nga endleka ka rhuketelelo loyi ra mina ani why ni ku ni hava sorry a nge swi rabi leswi vana va mina va nga scrolla ni na vana va kulukumba van'wana va ma 20 years vana va mina loko va hlangana na swilo swa mixaka lowa va ku papa wa hina i le ku embarrassing hi vafana at last va tseva hetelela va ku sorry a swi nge rabeki swilo leswiya most of people va tiva kokwa Chauke I hanya hi mali ya ngati I hanya hi mali ya videvele I hanya videvele na vana va mina sweswi wa vana trauma ya leyo ku why misa loyi a kota ku vulavula marito yo tika so a rhuketela papa wa hina ku nga ri mina na mhana n'wana loyi a nga hi siya I twa ku vava hi leswi swi karhi swi I nge endli contact hi ku rhuketela munhu loyi a nga ku tweka ku vava never ku hava sweswo vanhu va ka hina ni kombisini ni ku loko munhu a ni thinta sorry ya mina ya tika n'wana mani I nga swi tekela hansi ni hava sorry loko ni vulavula problem vanhu va ka gaza mi twa inga ku la ku famba hele aka mina from today up to I ta tshama mi swi tiva or un'wana I ta tshama a swi tiva ku misa loyi a dilanaku na yena I munhu wa njhani ni silence too much and a ni rhandzi ku vulavula so namuntlha no la ta director kumbe ku kombisa ku I nga pfuki I ni sukerini kumbe ku ni vulavula ku biha I twa inga ku I swibini ku va ni miyela a swi vula ku na ku chava silence means a lot of things be careful aka swilo swa mixaka walowo munhu wo ka a nga vulavuli action ya yona u yi tivi ku yi tshamiseke ku yini vo n'wina problem a mihleketi leswi hi nga ku I swa nyamuntlha mindzuku wa rivala kambe
ku nga va na switandzhaku mehe ni hava sorry aka leswi nga endleka danko valungu va mina aka n'wina mi ni rhandzaka ene loko no ku twa ni fonela i ku rivalela ta ku byeswi swin'wana ta twa ku vava ngopfu ni hava sorry ni vulavuleni ka ti-live leti le ndhaku leyi ni kiri ni mi kombisa vanhu va ka Gaza ku mi swi tiva ku laha ni nga ta nyenyetseka kona sorry ni ta va ni nga yi teki a mi kha mi hlekelela loko ni kha ni rhuketeriwa n'wina namuntlha mi ku tsutsuma i n'wi rivaleli n'we mi tsaku mi ku n'wi rivaleli swi ri a swi mi khoma kahle a mi kha mi hlekelela ku ni tsutsuma ni ya rabisa case ni heta ku rabisa case ivi majambu ya ku a tshani rhuketela mi sungula ku ba mavoko mhaka yi le ku tekeni as you've heard kwalano kokwana fonyo yi kota swinene case yi nge rabisi akomi ni ri ka ximaster ve ku lani tiswi mina support ku yena i tisa ngheni nyana hi hlasela vanhu vo tala ngopfu boy 7 yena a ngheni nyana seleni hambi ko va n'hweti nyana hambi ko va n'hweti nyana leyi a vona ku jele njhani ku vula na ntiyiso munhu loyi hi nga n'wina kha flip flop a hi munhu ni n'wi trustaka mina na hi apology ya ye ku la ntiyiso hambi ka general gwavela ni yoxe yi nga pfula case still a tlha a vuya kambe still a hi hlasela so ni twi na ku swa kona no swa swi nga ri balance yena i fika a dya yena timbawe le jele le the stuff like that okay a hi fanele suka yena ka this section nyana la ya nyana le ka manager la manager phela nayo yi fambe line yo fane ya boy 7 zala I figure one of course you come to the ku your apology is not accepted at all. This video was to prove a point for boss, so be it. My mother was harassed and embarrassed va tlhela va accuse wa hi vuloyi. We have all the evidence and stuff like that. Boy sanza kharoketa ni nga fambi swin'wana nga fa guys no phela hi swo ku uzi fambe implicate wana wona as master to swin'wana nga ri fakeni because it was too much a ba ni hlamba tin'wana ku ngopfu misa lowa hayi swo huwa swo rhuketa na mutswari wa munhu straight na vatswari va gaga xihlamba straight so a swi nga ha fakeleki so na manager okay chekana na swi tikomba yi nge n'wi rivaleli by far ku va na ti-post timbirhi where's the other one hi kota ku hetela and stuff like that leyi n'wana le hi fike kombisa ku sorry but all the insults and disrespect are still there on his profile or on the profile. This is to prove that he can't afford to lose his content because of sorry. All the videos are there being viewed kukaku rukaniwa mana munhu no pumba vuloyi. I stand with my case plan mina and stuff like that. So boys a fika xiveka la xapu la i ku ani ti-video clips ta ha ri kona kwala a ti deletiwangi ku ya hi nkarhi wa sweswi so boys a fika veka la ti-sharp kumbe ta delete I don't know kumbe ta delete we don't know a ri hezita hi swi landela so maybe ta delete ti-video leti ti vuriwaka loko ni kha ni cheka video yako ya ha ri kona hi mpela leyi a rhuketa la straight a rhuketa vatswari a yi vekeli no vekela ka master t weve standard xo karhi hi swin'wana swi fakeriwi nhlamba tin'wana na ti vekeriwi ti ta voniwa kun'wana we don't want that na loko nhlamba yi ze yi slipa ka channel swi tiveni ku no bayiza ku edita ni va ni kha ni nga ri ku swi laveni and stuff like that okay ku ya ha ri ka boy 7 ka ha ri ku apologize weni ka ha ri ku apologize ha ti-video clips ti-video clips ni yin'wana post leyi nga kona of course ka swinhla for 7 May hi fike one of course of kombisa timhaka ta ku I'm truly sorry to kokwanchawo and her children her children as well as Gagash, Pastor Agiazo, Pastor Gilgil and Benny Mayangan for the pain and disappointment I have caused. Hambi tsalela hi man boy 7 za switshuwa kumbe na loyi nga ku yi directed my actions did not reflect the respect I have for you at all. I have for you all. I feel it at all. And I need to the error. And I deeply regret it. I ask for forgiveness and I promise to do better moving forward. I hope we can restore peace and understanding between us, and I want to say I'm genuinely sorry. I know I let you down and my behavior was wrong. I take responsibility and regret the hurt I caused to you and your family. Please accept my sincerely apology, and I hope you can give me a chance to prove that I can do better and treat you with respect you deserve. From Boy 7. Boy 7 the apology look the one in the room, but hey, I just have my shoe on. Swi humelela a hi se tshame swi vona kumbe xana this time around swi ta humelela kumbe swi ta humelela mara kona ku busy swinene
ku busy swinene. I think ta za hetela video clip leyi tin'wana sections ta tikhata. I think to vekela leyi yi kota ku hela because hi video ya ku yi nga ze yi leha ngopfu. Wa apologize Boy7 hi leswo. Va ka Chauke ni kombela ku khomeliwa. Tintswalo leti mi nga ni komba tona loko mi ni tika n'wina ni nave enge ti nga tlhela ti vuya futhi rirhandzu leri mi nga ni komba rona. Kokwani Chauke no ni nga swi tivi ku ni nga vulavula njhani ku ri ni dyohini ni rivaleleni rirhandzu leri mi nga tshama mi ni komba rona enge mi nga tlhela mi ni komba kambe. But then I remember I yini kodeka ku kwani fonyo loko ni nga update was like I voni ku swi ya kwihi. A yini kodeka ku fonyo yi fika ti hlangana no hlangana wale apologize va swi va ka ni yo hlamala sa kha a thaka na heta n'wana hina manjhe mi swi ni confuse ku what was happening. Ni komba khomeliwa hi mbilu ya mina hinkwayo. Handle ku huweni mina na hleka loko ni vulavula xilo ni nga xi mina. Se mara loko na za ni xi mina xilo ku lexi ta ni faka nghozini. Kokwani Chauke ni komba ku khomeliwa. Kokwani Chauke ni komba ku khomeliwa na va nawu ni komba ku khomeliwa. Na ha vuyelela na futhi. Mina ma ni vula ku a ni twi kambe sweswi ni twini leswi ni nga swi vona swi voniwe hi mina. Se ni komba phela Boy7 apologize yi humela only because if fika a tlumbiwa hi pholo leyi a yi vulaka. Like phela apology leswaku a yi nga ta va kona loko ri a nga chuhiseti vanhu va fanele va nga hlangana va nga fa va n'wi tlumba tlhela va borisa xibama a hela. So ni twa yi nga ri sincere apology leyiwa ni twi na ku yi humela simply because Boy7 i swi voni ku a ri ka danger. That's the only reason a ku ze ku na swin'wana. Lero swo ku loko ku ri a nga fikanga a tlumba Boy7 laha maybe hayi maybe a swo a nga ta apologize. Na se hi kuma na case ya ka Agiyazi ku kombisa timhaka ka ha ta yima ku voniwa hi swona and yi ha ta respond. So Africa nge sa apologize nyika apology like va ku nyika apology va yi accept va yimanyana mbo yima 2 weeks va vona hi swona ku a nge cinci na. And sweswi ni twa ku i chava case wa swilo ku a nga khomiwa maybe. That's why se swilo ku pushweni so like swo ku swi humela simply because if I are country so swi na ku use xikarhi na riphondisa xikarhi. Let's go. Se ni komba ku khomeliwa hikuva vanhu va nga ni dlaya ni ku i va kokwani Chauke vanhu va nga ni dlaya ni hembela van'wana. Se kokwani Chauke ni kombela ku khomeliwa ku rirhandzu ra mina na n'wina hi ke ri vuyisa futhi hambi no na ndingu ni swi twa ku hayi ka kokwani Chauke ni kombela rivalelo ku va swin'wana leswi ni nga hlangana na swona. Boss lady ku andamina muti wa n'wina ni kombela ku mi ni khomela ende ku andamina vana va n'wina ni kombela ku mi ni khomela ende ku vulavula hi ti-business ta n'wina ni kombela ku mi ni khomela. Ku vulavula hi rifu ni nga ri tivi munhu a endli swilo swo biha hi n'wana ivi ni vulavula swilo swo biha mina ni kombela ku mi ni khomela. Drive now, text later and stand a chance to win your share of 1 million rand. Na va ndyangu vakosi kumbe vinyi va ndyangu ni kombela ku mi ni khomela ku vulavula hi n'wana wa n'wina. Mabili. Se ni khomeleni ka sweswo hinkwaswo kokwani Chauke ni nge he phindi mhaka yaleyo. No kombela ni kombela ku hi hanya kahle ku ya mahlweni ku ni nga ha tsutsumi vanhu hi ku ni hanya ku chava. Se no kombela ku ri no ni ya mahlweni kha ni hanya na n'wina mi tlhela mi byela vanhu lava n'wina mi nga va rhangela vatirhi vanhu va ka Facebook TikTok. No kombe ku khomeliwa hi mbilu ya mina hinkwayo. Kombe ku khomeliwa ni kombe ku khomeliwa ni kombe ku khomeliwa swinene. Apologize different. Ko iPhone ko phone ni komba ikwata ngopfu ta ke vona show of course ta ka from sakwini video no sele ngopfu ta ikhata kwala but ta ke xilanderisa updates ta kha continue kha data leswi loko ri amukeza subscribe ta kombela mi click subscribe.